ភ្លៀងមើលផ្លូវអត់ឃើញទេបាទនេះរៀងបងធំឡានរបស់ខ្ញុំណានេះរបស់គេនេះគឺ V8 Turbo អានេះ8ម៉ាស៊ីនរៀងខុបគេហៅ GLE 63S បាទរៀងមកគេគឺដូចឡានរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែរបស់ខ្ញុំប្អូនអានេះ2ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំ6ម៉ាស៊ីនហើយរបស់ខ្ញុំគឺប្រភេទ GLE ដែរប៉ុន្តែ53អានេះ63ចឹងហើយខុសគ្នា10លេខរៀងគេទាំងអស់គឺដូចគ្នាតែអ្វីដែលខុសគឺតម្លៃអានេះដល់ពេល0ម៉ាយថ្មីចេះគឺ310,000 410,000ទៅតាម option បានវាហើយបនខ្ញុំគឺចាប់ពី9,000ជាងឡើងទៅ10,000ជាងតិចតាម option បានវាខុសគ្នាប្រហែលជា30,000ជាងជាមួយនឹងឡានខ្ញុំហើយនឹងមួយនេះណាបាទខុសគ្នា30,000ជាងគឺទៅឡើងបាន8ម៉ាស៊ីនហើយមួយយ៉ាងដែរស្អីដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតាcaliper វាខាងក្នុងនោះហើយនឹងអាយ៉ានកង់នេះដូចគ្នាហើយ8ម៉ាស៊ីនបាទហើយមុខខាងគេនេះអ្វីខុសគ្នាពីមុខឡានរបស់ខ្ញុំឲ្យមើលថងថាអានេះគេមាន style អនគេខាងក្នុងនេះមកទៀតមកកោងនេះមកទៀតគេធ្វើចេញមកមើលទៅឃើញមុខវារៀងធំជាងមកខ្ញុំតិចហើយដល់ពេលសេរីឆ្នាំ2025នេះភ្លើងមិនគេគឺគេកែកន្លែងនេះបងខ្ញុំមាន2ឆ្នូតចេះណានេះឥឡូវគេកែមកក្របចេះមើលទៅហើយខាងមុខគេគឺអត់ខុសគ្នាទេតែគ្រាន់តែនេះមើលទៅគេធ្វើទៅរៀងឃើញជាវ៉ាបជាងបន្តិចដោយសារតែអាកន្លែងនេះគេធ្វើឲ្យចេញមករៀងមើលទៅឃើញរៀងកែមខាងក្នុងនេះគេធ្វើចេញមកចំណិតចិត្តអានេះចេញមកមើលទៅឃើញរៀងកែមប៉ុណ្ណឹងចេញមកឃើញទៅរៀងស្អាតមុខវារៀងស្អាតមុខគេស្អាតចឹងហើយតម្លៃខុសគ្នា3-40000យីច្រើនណាស់ណា3-40000ណាមិនលំទេណាបាទហើយសបកកង់វានេះក៏មិនថោកដែរសបកកង់វានេះគ្រាន់តែខ្ញុំដូរទាំង4គ្រាប់ម្ដងគឺអស់2000ជាងឡាមកថ្លៃសបកកង់ដោយសារវាគេហៅrun flat ទេគេនោះបាទដោយសារវាបែប sport ណាដល់ចឹងទៅថ្លៃសបកវាមកគ្រាប់500ឡាជាងបើទៅតាម brand មិនគេដោយសារបងខ្ញុំប្រើ Continental នេះMichelin ចឹងទៅតម្លៃមិនខុសគ្នាទេអា brand ពួកនេះថ្លៃសបកកង់ហើយបាទអានេះល្អមើលតែស៊ីជួយមកស៊ីមិនស៊ីអីស៊ីលុយសបកវាមួយថ្លៃហើយតែបើកបោអត់សូវអស់សាំងវាស៊ីតិចមែនតើអ្នកណាថា Mercedes ស៊ីសាំងច្រើនណាអត់ទេណាតែអត់ដឹងថា Mercedes ណាអត់ដឹងតែ Mercedes ខ្ញុំដោយសារប្រភេទរបស់ខ្ញុំហើយនៅអានេះអីគេហៅថាគេមាន EQ ហ្នឹងគេហៅថា hybrid ណាបាទដល់ចឹង hybrid ទៅវាអត់សូវស៊ីតែបើសិនជាអត់ hybrid ប្រហែលជាស៊ីដែរអត់ដឹងទេបាទតែmaintenance របស់វាគឺថ្លៃដូរប្រេងម្ដងអី300បាទយើងដូរប្រេងម្ដងអស់តែ200ជាងខ្ញុំជា OD ពីមុនតែ200អីទេហើយឡានក្រោមនឹងអីតែ150 100អីទេហើយដល់ពេលអានេះម្ដង300តែគ្រាន់គេមិនមែនដូចឡានយើងជប៉ុនអីដូរតែប្រេងហើយប្រុចអីចឹងណាអានេះទោះបីជាឡានយើងមិនដូរប្រេងហើយប្រុចប៉ុន្តែគេដូរប្រេងហើយគេនៅ check everything គេមើលអីចឹងទៅអាហ្នឹងហើយបើស្អីយើងត្រូវមានអីជួសជុលឬក៏ដូរចឹងទៅគេធ្វើទៀតឡានអាល្លឺម៉ង់គឺគេត្រូវ take care ច្រើននិយាយទៅដូចកូនកំមុំចឹង
lùi trôi mai và hay bà nhóm mà lan nhóm ba tao khơi thả srua nhóm ở đăng miền rom tham mấy nhóm rom cứ sờ lanh tà lan làm món nhóm bạc lan Japan bạc lan nhóm bạc lan chọn ói rồi ngay bạc lan trong group sai ở tà lan ông lệ muối từ Range Rover Range A nâng Range Rover hay nâng Jaguar nâng nhom ở sờ lạnh bộ ông lệ chẳng tới thời sơn lan là mong lan cà rê lan Japan bạc wall ấy phần tay ở miền A sủa trên lan là mong nhom trôi chật tay thay rồi chẳng tới tay thay đó về thay tay sờ lạnh rồi chẳng tới nhom ở qual bị rường thả thay mình thay thế cứ ở vậy để nhom răng phớ cứ nhom sờ lạnh nhom trôi chất cứ nhom tầm râu chất luôn anh tại bờ sân chỉ nhom từ tam tầm râu tầm mọt nè đợt tây cái thả thay nè cho mà chỉ vượt nắng nơi tập bạc lan Japan chẳng là nâng ở thảo hãy bạc ban du tuyệt mà đòn mà pay cho nam ở tuần này thì tại bây giờ dừng bạc lan trái chết bớt chỉ chọn bạc mà đòn pay cho nam và hai giờ tự mà ruồi thế mà vì ở lôi chợ chỉ tự vì mến ở lôi chợ nâng việc thơ tục mà sân thơ ấy nè vì ở lôi chợ nâng rương maintenance bọn vì kêu và lạc kêu ấy vì nâng cứ bây giờ dừng thiệp tới giờ mùi đằng lan Japan nhưng mà tôi có tha việc thay men và việc thay tai và sân chỉ dương nấu kịch đặc biệt là việc thay chẳng mà chỉ vượt nâng được nhom vậy mình chẳng bà ta làm thao các bạn ấy vì ở thao ở bên đây trời vậy tràn ok là này lán hao ấy đi lán hao ấy nè tem nào nè bùm rồi vậy hay nó ngay cho mời nhom thọt tà lại còn lan nhom đồ tập pi crop đấy nè đồ brand Marcelin này đang riêng cả mà crop $700 hay đồ ta con khỏi pi một cái toàn đồ tiệt và lời này màu nôm bóng ồn mà mơ pi mình màu nôm mấy màu prap pi lại pi tầm lại này cả đồ pre hay năng cái phơi nụ ta lan đột nhôm chẳng vì ở ta lại bận na chẳng á bà ở bong phôn bạn đằng ở bạn khơi thả về bật chít lại được kinh dây mền ọt chẳng á bà chẳng hay vì chẳng mền bà thiệt bớt viên chẳng mền ok hay cho mời nhom thọ để bong phôn mơ pi tầm lại mùi vì vậy mày bà ní tầm lại để nhom bong phôn mơ tờ bố ní cứ bây rồi sai sập bùn ní cứ cái ở miền thơ ấy chở này mơ thơ còn là clean sunroof ấy body drain hay năng battery check bla bla ở phần năng buồn rồi chiềng bà hay màu tập phần năng ở phần năng hay bắt tọt một tiết dương trâu chọn đồ còn lá nó nè bà hay đọc về dương đồ còn lá ní ta lại còn lá ní muối ní brand món kê chẳng tới thu thai mà ba này thu thai con pi mặc crop bấm rồi $4 ở toàn cực tại chẳng hạn á và này hay ba nằng hai bắt to mà tiết cứ cây thơ tiết mà thơ xây tiết mà ba cái thơ đi thơ nuôi chẳng tới á bà bla bên tay còn là cái rồi những đồ còn lan cái kịch đặt thay là bồ cái này lần mà rồi sang sập lái thay cái là hai ta thay bộ là cam cái phớ á bà này nè lần chết bay rồi rồi thay bộ là cam cái thơ anh nó toàn rồi chứ nè tập về cái sờ rộp thằng bà nè tập về cái sờ rộp thằng máu bla máu nè mơ ta nè lần bữa $2,497 tại còn là thay là bố ba này còn là thay chiêng cái phớ
អស់ឡើង$700ជាងដុល្លារក្រថ្លៃគេធ្វើណាបាទចឹងហើយគឺថាវាថ្លៃឬអត់បាទថ្លៃ បាទនេះគឺជា brand ដែលខ្ញុំប្រើពីមុននឹងមុនអាដូសបកកង់ក្រោយនោះគឺប្រភេទ Continental នេះអារូបសេះនេះបាទវាអត់សូវជាក្រាស់ខ្លាំងទេចឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ដូរម្ដងដែរតែអានេះខ្ញុំដូរក្រៅ dealer ណាមកគ្រាប់500ជាងឡាសម្រាប់អា brand Continental នេះមកគ្រាប់500ឡាចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាវាក៏ថ្លៃដែរតែបើសិនជានៅក្នុង dealer ក៏តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំទៅដូរនោះឯណាបាទដោយសារវាគិតថ្លៃពលកម្មវាថ្លៃចឹងហើយនៅសល់2គ្រាប់ទៀតដែលខ្ញុំត្រូវដូរអានេះក៏វាត្រូវដល់អាយុនឹងចិត្តដូរទៅហើយប៉ុន្តែនៅបើកបានចឹងហើយយើងអត់តាន់ដូរយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបើកបានធើមកន្លះឆ្នាំឯទៀតបានចាំដូរវាចឹងណាបាទចឹងហើយអា brand មួយនេះអា Michelin នេះគឺវាក្រាស់ជាងអា Continental បន្តិចបាទហើយវាថ្លៃ Pilot Sport តុងបាទហើយវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងឯងមកដល់ផ្ទះហើយបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនប្រាប់ថាតើវាថ្លៃអត់បាទថ្លៃបើក Mercedes ឡានអាឡម៉ង់និយាយថាឲ្យឡានអាឡម៉ង់ថ្លៃបាទនៅមានតែឡាននេះអានេះឡានពុនខ្ញុំដែលថាទៅទិញទៅបានប្រហែលខែ 3-4 ខែនេះបាទសបកអានេះបើកងាយតាណាទេនេះបកដូច off road ទេណាតែក៏វាមិនថ្លៃដែរសបកពួកហ្នឹងហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏សូមអរគុណច្រើននេះតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនមកវីដេអូខ្លីថតកញ្ចប់បងប្អូនមើលបន្តិចហ្នឹងឲ្យដឹងថាតម្លៃបើកអា Mercedes ហ្នឹងថ្លៃអត់បាទថ្លៃតែអត់ដឹងធ្វើម៉េចតែយើងស្រឡាញ់ហើយយើងចូលចិត្តខ្ញុំត្រឡប់បើកអាឡម៉ង់ស្រាប់ហើយដល់ចឹងទៅពីឡានដំបូងរបស់ខ្ញុំបើក Audi ខ្ញុំត្រឡប់ថ្លៃស្រាប់ហើយដល់ចឹងទៅថ្លៃទៀតទៅបាទចឹងហើយក៏ចឹងទៀតទៅតែនៅទៀតបាទឡានមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបើកទៀតគឺ BMW ម្ដងតែអត់ទាន់ដឹងកាលទេចាំមើលដោយសារខ្ញុំនៅស្រឡាញ់អានេះខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងវាត្រង់ថាវាស៊ីសាំងតិចមែនតើបាទស៊ីសាំងតិចដោយសារវាប្រភេទhybrid ចឹងហើយខ្ញុំចាក់មកពេញចឹងបើកចាក់មកពេញចឹង60 gallon 60 លីត្របានឡើង5-600 ម៉ាយតែខ្ញុំអត់ដឹងប្រមាណគីឡូទេបាទ7-600 ម៉ាយបាទចឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់វាតែវាស្រួលបើកតែអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចដឹងថាស្រួលបាទអរគុណនិយាយទៅនៅហ្នឹងឯង